Road, historic epoch. Capital Khatlon has three products. Export Silk Road, European export master product export capital Khatlon glass. Territory 11th century. Territory 218 hectares. Super city walk. Excavation Pala city walk. Soviet technology garbage work. Okay. Tunnel, rainwater. Administration part, rainwater central, ceramic pipe technology, before wool filter, 200 meter ceramic pipe magistral, reverse flow. تو I have three dagger. Museum of Football. پیشش مو یادم خاص 2 گکتار به طورای نمزدی من در شهر نوسیبیرس چوب به طوری اردو قدرش اثبات کردن که بابای ما 2 گکتار قصری اثبات کردن که بابای ما 2 گکتار قصر در فصل سرما از زیر فرش تاگی پول با واسطه کرامیک پایپ قبول سفاری با واسطه بودی گرم اتفیلترований дым сухой пар и на این صندلی начальник охрана ҳавли гарм меомад ягон касал надошт чизе ки мо имрӯза дунёда тақдим кардем нанои ҳамаи девор гач қати ангова шуда این ремонти 1200 سال پیش است این گچندوای اودیای پروسس کرده خیلی خدا برکت یا بچه‌های سراشن من یک استای گچ اپیگرافیسکی زوی اپیگرافیسکی کالیگرافیای چی کاتیبوی قرآن کریم این چیزایی هستن که همتونن مقصد ما مثلا همین مولی ما بود که جایی که رفت نرفت گشته بود در خونی ما هست خدا برکت کرد بچه‌های سراشن تو سنتر تو کچن تئاتر پول کچن تو این سواستیکای اروپایی این شرقی اگر هر دیشه یک جویا کنین یک قوم میشه یک ملت میشه قوم اوریویی این شجیدو میکنیم اینوش علاقه مسیحی شدن و ایش اسلام مذهب همین دروازه هم جهتی آموزشی چگون تربیوی با هم نزدیک کردن тамошобинони азиз мо айни ҳол дар қалъаи ҳулбук ҳузур дорем ва як меҳмоне дорем аз ҷумҳурии малайзия киносоз роҳбари ширкати як филмбардории давлати малайзия ҳастанд ва ба тоҷикистон сафар карданд. Мақсади сафари онҳо ҳамин аст ки дар тоҷикистон бояд онҳо яъне ки филми бисёрсериягӣ ба навор бигиранд, албатта бо намояндагии кумитаи сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва инчунин шӯъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроии ҳукумати давлати вилояти Хатлон, хуб ҳамчунин муассисаи давлатии Хатлон синамо айни ҳол мо онҳоро ҳамроҳӣ карда истодем ки аз тамоми мавзеъҳои таърихӣ, фарҳангӣ
ва сайёҳии вилоят онҳо бояд дидан намоянд ва он мавзеъҳое ки барои филми онҳо хос аст интихоб намоянд. ва айни ҳол мо дар чӣ ки гуфтем дар қалъаи Ҳулбуг қарор дорем ва худи роҳбалади ҳамин қалъа аллакай ба меҳмони мо фаҳмонда истодааст ки ин чӣ гуна қалъа аст ва пайдоиши қалъа, таърихи қалъаро ба меҳмони мо васф карда истоданд. Чуне ки шумо мебинед. Порт Сити Кинг Хатлон. Худуд. Афзоиш мебад. Калон мешид. Ай дасташ кашида мегирифтан. Бу қарш мекард муҳим мешид. Асри 9-11 анаминҷа резиденсияи шояд дӯстони азиз, гирифтани ин бисёрсериягӣ албатта барои маҳз барои муаррифии арзандаи мавзеъҳои худи таърихии сайёҳии вилоят албатта бисёр нақши босазо хоҳад гузошт ва ин бисёрсериягӣ дар назар аст ки дар моҳҳои апрел майи соли оянда яъне ки соли 2022 яъне ки наворбардори ин филми бисёрсериягӣ шурӯъ мешавад ва албатта мо бисёр умед дорем ки ин филм барои чун гуфтем барои муаррифии арзандаи мавзеъҳои назаррабои тоҷикистони азиз бисёр муфид хоҳад буд. хуб дӯстони азиз, моро ҳамроҳӣ кунед ва дар видеопостерҳои оянда албатта боз ба шумо иттилои бештар хоҳем дод дар бораи ин сафари бо ин меҳмони яъне синамосози малайзиягӣ. Water, Tiratore Palace, Central, 2 filter, 2 ceramic pipe before. خودش چی میکنن که علم اکولوژی در اصل نقطه اروپایی شوی خطون که 20 کیلومتر اوبا قبول میکرد مصرف میکرد و همون زیر دست داشتن این دستی هم آبی مصرف دست شویدن خوشش شویدن رفتن توهر رفتن همش اینجا در چوب اصولی صفحوری صاف میشه خسته میشه برای زیرایت کنید در دوره هستیش 3 مراتب قلم بود یکم بار در اصل هست این یکم دوره 60 سال مقاومت با عربو این عربو هست They're going to excavate again. یک چیز است Archeology. در قصر دیگر نمونده فقط اینجا ریکنستروکسیا تراتور پالاس دوم تراتور سیتی شهر کیکر دوریم 20 کیکر در آیا در نقشه هست که باید کی گفت شما؟ نه موجن یک چیز است ما اول همین گرش شبکم کنیم بعدا هم بعضی قسمت شد در روزه یک میگیم دو میگیم سه میگیم ما در شکل 60-80 فویز باشد اینو به یکون چی باورش میکنیم فهمو این است میگذاریم با همون درسی اولمون بر عربا ترکای قراخونی دویم مراتب ترکای قراخونی عصری ده سیوم مراتب ترکای سلجوقی نیست کننده دولت سومونیان هم ترکای سلجوقی این روزا ترکان انا اکنون سال 1064 دیگر در اینجا بعد سیوم مراتب آتش‌زنی از طرف ترکای سلجوقی دیگر در اینجا ملت محلی توجیک زندگی نمی‌کنه. لیکن در وقتی کاویشو از روی سرچشمه‌های علمی حتی در همون دیدن که در اومدن مغول‌ها هم سال 1219 سال 2021 هولبوک همچون مرکزی خطرون و مقابل مغول‌ها مقاومت کرد.
соли 1930 мардуми таҳҷоӣ аз дарвоз то айнӣ баъд инҷо муҳоҷир карда мешаванд. айни ноҳияи айни ака хай ва ё шай кӯҳистон ин тарафи ма айниам фаҳмед як ҷоай айни як бренди миллати тоҷик аст яғно бушхати фомӯш на гордости мо we have Yagna Valley, if you know. забони қадимтарини тоҷикӣ дар ҳамунҷа қадимаш шишмон бад Because they didn't use the language and culture. айбонро тамошо мекунем. ана ин хуб тамоми қаср аст, қасри хуб таърихии Ҳулбук шумо дида истодед ва хуб дар назар аст ки бояд ҳамин филм кадом аз қисматҳои ан ҳамин филм бояд дар ҳамин қаср наворбардорӣ шавад. ва тамошобинони азиз, айни ҳол мо мехоҳем хуб бо худи ан ҳамин филмсоз чанде суҳбат намоем дар бораи ин филм ки ин филм чӣ гуна филм хоҳад буд. Хуб, ҳозир тамошобиноне ки айни ҳол моро дар постерои моро дида истоданд, оно саволҳо ба миён омада истодааст ки ҳамин филм чӣ гуна филм хоҳад буд ва чӣ гуна филм мешавад, яъне филми ҳунарӣ аст ё ин ки филми ҳуҷҷатӣ аст ва дар кадом жанр ва дар кадом сабт офарида мешавад? The first thing that I would like to do here in Tajikistan is a travel show. Basically led to our Malaysian audience and also Southeast Asia audience to get to know first, what's Tajikistan uniqueness, about the people, the food, the history. So will be the first project that I'm going to do. лоиҳаи аввале ки дар давоми ин сафар мо мехоҳем анҷом бидиҳем, ин пеш аз ҳама ба навор гирифтани як филми сайёҳӣ, travel show, як филми сайёҳӣ ҳаст ки ҳадафи он пеш аз ҳама ошно намудани мардуми Малайзия ва бахусус мардумони минтақаи ҷанубу шарқии Осиё мебошад ки то ки онҳо бидонанд Тоҷикистон чӣ гуна кишвар аст ва чӣ боигариҳоро аз нигоҳи табиат, фарҳанг ва таърих дар бар мегирад. ва филмбардорӣ кай шурӯъ мешавад ва кай ба анҷом мерасад ва кай ин филм ба тамошобинон яъне ки дастрас мешавад? Okay. We are planning to start filming in May 2022. I can say that we take about 3 months for editing purposes. So only be broadcast in 2023, somewhere early 2023, the first quarter of 2023. ин филме ки мо ба нақша гирифтаем дар моҳи май сабт мешавад ва бояд бигӯям ки дар муддати 3 моҳ ҳам сабт ва ҳам таҳия мегардад филм ва дар аввали, яъне дар чоряки аввали соли 2023 ба намоиш гузошта мешавад, яъне тамошобинон метавонанд дар соли 2023 аз тамошои ин филм баҳра баранд. чун филм ба нақша гирифта шудааст, яъне ки дар Тоҷикистон ба навор гирифтан, дар назар ҳаст ки филмсозои тоҷикам дар ин лоиҳа банд шаванд? Oh yes, we would like to collaborate with local filmmakers so that we can exchange our experience. We also think that exchange some knowledge with the local counterpart here in Tajikistan. албатта мо ҷалби ҳунармандони ҷониби тоҷикистониро низ ба инобат гирифтаем то ки тавонем дар рафти таҳия ва ба наворгирии ҳамин филмҳое ки оид ба Тоҷикистон мо мегирем мубодилаи афкор ва таҷриба дар соҳаи синаморо дошта бошем. саломат бошед тамошобинон, ба фикрам пурра маълумот гирифтед ва сафари боз мо давом дорад, бо мо бошед ва боз аз дигар мавзӯъ. چیل دختری چیلکاکول، چیل دختری آزاده، در صحنه بناز آیند دل برده و دل داده. چیل رود روانی پاک، چیل همدم و چیل همدل، چیل قله کوهی ننگ چون رابیه خوشگل.
тамошобинони азиз, айни ҳол мо дар мавзеи чилдухтарони ноҳияи Муъминобод қарор дорем. Чуноне ки дар видеопостери пеш ба шумо манзур намуда, яъне ки гуфта будем, меҳмони малайзиягӣ, яъне коргардони синамои малайзиягӣ дар ҳудуди вилояти Хатлон аз ин мавзеъҳои таърихиву фарҳангиву сайёҳии вилоят дида намуда истоданд барои наворбардории силсила филми мустанад. Ва айни ҳол мо ана ин мавзеи чилдухтарон охирон мавзее ки ин коргардони синамои малайзиягӣ дида намуда истоданд ва пас аз ин сафари онҳо дар вилояти Хатлон ба анҷом мерасад ва пас аз чанд лаҳзае бо ин коргардони синамои малайзиягӣ, яъне ки ҷаноби Аҳмад Исо суҳбате меороем ва моро пайгирӣ намоед. Тамошобинони гиромӣ, чуноне ки дар видеопостерҳои гузашта, яъне ки ба шумо маълумот дода будем, ҷаноби Аҳмад Исо, яъне ки коргардони синамои ҷумҳурии Малайзия ба ҷумҳурии Тоҷикистон барои наворбардорӣ кардани филми Мустанад ки бисёр сирагӣ ҳузур дошт, яъне ташриф овардан ва аз мавзеъҳои таърихиву фарҳангии вилояти Хатлон дида намуданд. Айни ҳол мо дар анҷоми сафар ки дар мавзеи таърихиву фарҳангии Чилдухтарон ҳузур дорем ва мехоҳем аз ҷаноби Аҳмад Иса пурсон шавем ки ин сафар барои онҳо чӣ тасаввурот дод ва барои ин лоиҳаи филми онҳо, яъне ки ин мавзеъҳое ки онҳо диданд, хуб кадом аз ин мавзеъҳоро интихоб карданд ва хуб чӣ ҳамкориҳо байни вилояти Хатлон ва худи ширкати синамосозӣ ин ниҳод мегардад. Yes, you go ahead. First of all, I'm privileged to be here in this wonderful place. It's a beautiful place with the natural landscape of Tajikistan, which is something that we Malaysia, we don't really have this kind of how to say natural landscape with the mountain, except on certain in other part of East Malaysia, in Borneo. I believe through this filming that we're going to do soon here in Tajikistan, in particular in this region, in this place, it will attract more say visitors or tourists from Malaysia to explore more how to say natural landscape that Tajikistan has to offer to the visitors for Malaysia or even part of to all the Southeast Asia viewers soon. Yeah. تشکر به اندازه برای سوال. من باید بگویم که خیلی خوشبخت هستم که در این یک مغزه خیلی هم از نگاه سیاحی جالب و زیبا قرار داریم. باید بگویم که در جمهوری مالزی ما متاسفانه این گونه پیزش‌هایی که امروز در جمهوری تاجیکستان در مغزه چیلدختران دیدیم ما اینها را نداریم، بجز قسم شرقی مالزی که یک کم شباهت شاید با این طبیعت نادر و ناتکراری که ما دیدیم شاید باشد، یعنی پورا گفتن نمیتوانم. و امروز ما آمدیم که از این مغزه دیدن بکنیم تا که در آینده در موافق نقشه فیلم ها رو در جمهوری تاجیکستان جهت نشان دادن ظرفیت های سیاحی با مردم مالزیا و نه تنها مردم مالزیا بلکه با مردمان جنوب و شرق آسیا توانیم نشان داده باشیم و همین طریق توانیم در آینده شمارای سیاحان را از جمهوری مالزیا و از دیگر مملکت‌های جنوب و شرق آسیا به جمهوری تاجیکستان جلب نماییم. ما امیدوار هستیم که این فیلم برای معرفی ارزنده تاجیکستانی عزیز خصوص از موضوعهای سیاحی تاجیکستان خوب نقشی باسازا خواهد گذاشت. بار دیگر شما رو با خدمت زمین با تاجیکستانی عزیز شما دیدید. Thank you very much. Thank you very much. Thanks again for having me here in the beautiful country of Tajikistan. بار دیگر برای دعوتتان و پذیرایش من به مملکت زیبای تاجیکستان صمیمانه تشکر می‌کنم.